hay pa' nadie, pa. Kaç bu bayka? Bir de silkip koyamızçı. Peşimiz 46. Ortası olsun. Güzel. Sen mal kullan. 46 bin surat at. Boldu beraka. Hep boldu. Bayka kaysı gitti mi şunda? Tak 46'ga gitti. Kunacın Şivit paroda. Ayı kança eken jaşı? Jaygı torpak. Жазgı torpağa. Yaxşı mal bolsun. Kaça oldu burası? Жазга. Assalamu alaikum. Дон Хабар каналына катталуучулары. Бүгүн Музоо базарга келдик. Пригородный. 15 январь 2022 жыл. Мына ушундай музоолордон алып сүт сухой молоко берип ушуларга берсеңиздер болот. 1 литр сухой молоко 10 сомдон айланат. А так уйдун сүтү 40 сомдон болот. Азыр акырын сурап баштайбыз музоолорду. Bayka kol silkip koyuyoruz bu bayka. Bir de silkip koyuyoruz. Peşimiz 46. Ortası olsun. Güzel. Sen mal kullan. 46 bin surat at. Boldu beraka. Hep boldu. Bayka kaysı gitti mi şunda? Tak 46'ga gitti. Kunacın Şivit paroda. Ayı kança eken jaşı? Jaygı torpak. Жазgı torpağa. Yaxşı mal bolsun. Kaça oldu burası? Жазда туылган дейт, 46'ga кетти. Bu yerda жаш жигиттер, бизнесмендер музо сатып атыптыр. Канча сурап атам дедиң? 18. 18 миң сурап атат. Эркек бургачы? Бургач. 3 айлык окшойт, 2 айлык. 2 жарым ай болду дейт. Базар сурадыбы? Канча берди? 14. 14 бериптир. Бербептир жигит. Молодец. Бул канча болот чоң? 27. 27 сурап атат. Жакшы. Мына Швиц торпоктор 33 миңден кетиптир. 1 жашка барып 1 жаш болуп калат. 33 миң сомдон кетиптир. Таксир. Өтүңүз артыман. Бул жерде 2 жаш, 2 жарым жашта чамада кунажыңдар турат. Ассаламу алейкум байка. Сөзүңүздү бузуп койдум. Бааларын айтып койсузбу? 65'ten. 65 миңден кунажын. Булар 2 жарым жаш, 2 жашпы? 2 жаш, 2 жарым жаш 65 миңден сурайт экен. Базар баа берди, базар. 55'ten berdi. 55'ten бериптир. Байкебиз бербептир. Неде бооз. Birinci tuğuş bu, ikinci tuğuş bu. Kunacın taraf. Kunacın görünüş. Kunacın mı bayka? Birinci tuğut. Bağısı kança? Bazı 65. 65. Kança berdi az bazar? 65 lira. 65 lira atağı. Düşünmeye kalım 65 bin lira atıdır. Berbeyler. Boğaz, yakın boğaz deyik. Tak bu ene bala. Kança sıra atar? 105 bin sıra atar. Kançançı balası? İkinci balası deyip. Kança litre süt verir? 10-11 süt verir deyip. İkinci balası. Bazar verdi mi? 85 bin verdir. 85 binge verilgen yok. Jelinlerini tartıp koyup 105 bin sırayım deyip 85 binge vergen yok. Tak bu жерде bir uy torpağымен 137 binge gettir. Muz olsun. Az oyun gösteririz. Enesin. 137 bin enesi. Assalamu alaikum. Bu satılıp gitti ya muz olsun. Kança litre süt verir? Kança litre süt verir? 15-16 verir. Siz aldınız mı? Baykem aldın deyip. Kança kaldınız? 137 bin alıptır. Жақсы. Желімдерін көріп қойып. Sütler ағып атады. Аралашып қойын. Ол 75 bin болаттыр. Siz қанша сұрап атасыз байке? Ben 75'ke berdim. Ha, sizdeki bu mal. Siz қанша сұрап атасыз? 70. Koş deyip 75. 78 сұрап атыр. 75 байке берді. Бұл байке қош кішіне деп атады. Жоқ. Siz түшпейсіз. Қолдарыңыз түшеді. Бір-екі сілкіп қойбайсыз ба береді? Gördün mü? 75'ke vermeye atat.
Кичине калды, кичине. Так, бул жерде швиц турат музоосу менен. Байке, assalomu alaykum. Бул канчанчы туут? Биринчи туут. Швиц баасы 125. Баасы 125 миң сурайм дейт. Канчага бербедиз? Az бияка 115 бербейт. 115ке бербей атам дейт. Кичине калдыбы? Кичине калды, буюрса беребиз дейт. Жакшы уй экен негизи. Мүйүзү жок, токол. Süt kança verip kalat bayke süt? Hazır 15 litre veriyor. Hazır 15 sutkasını he? Sutkası. 15-14 litre veret deydi. Bundan onday muzavus menen. Bu жерде daha bir uyturat. Paroda simental. Muzavus urgaçı mı? Kançançı tut? Üçüncü balası. Kança sıra atas? 130 ming surayın deydi bayke. Bazar verdi mi bağ? 120 veriyor. 120 berip attır. Bayke berбет. Bayke kança litre süt beret? 16-15 litre süt beret sutkasına. Simental. Taza simental emес koya bro ha? Aralashib o'xshaydi. Arg'in ha? Yaxshi bayke sodаңыз bersin. Бұл жерде швиц турат. Muzovsu 110 ming suraydi bayke. Qanchанчы balasi? Torpog'i? 6-chi torpog'i. Shu menen uy bozori аяқтаймыз. Қата кемшіліктер болса кешірім сұраймыз алдын ала. Жақса лайк, жақпаса дизлайк басып, подписаться кнопкасын басып, достарға бөлішіп қойыңыздар.